Gelingizler kudalar. Gelingizler kudagıylar. Gelip aldыңыздар mı? Жақсы. Allah yokçuluk, nasıl eken geldikten. Жақсы мына. Hoş geldinizler kudalar. Kıynalbayın etmeye gelip aldыңыздар mı? Şeyler maylama. Çekiliyor. Al patinkada nime? Yerden de patinkada nime? Çıkarıp yine olur. O kızlar burada görürler. Sarmaydan aldırgıla. Sarmaysың mı, meni tanıbaysың mı dep жақсы kudagıylar gelipler. Hoş gelipler. Bunlar özüm koya kapanmadılar. Ama elimde. Babayın aldı. Ben üstüne menge salmışım. Sen almalı. Sen vermesen. Toylar kutlu olsun ha. Жақсы. Na kaynata olsun menen. En bankta 35 bin var. Onu en banktan fotoğraf. Bu şöyle versin. Жақсы toylar kutlu olsun. Jana jup olsun. Şunday жақсы günler olsun. Kudayım koldaсын. Assalamu alaikum. Urmatlı kudalar, hoş gelipsizler. Kıynalmayın etmeye gelip aldыңыздар mı? Авал нарк екен, атабыз кыргыз салт екен. Учурашканда эң алгач бири-бирине эки адам ассаламу алейкум алейкума ассалам деген сөзүн айтчу экен. Мен да сактап кааданы мында келип олтурган кудаларга айтам саламды. Нокен деген жер деген элим аман жатабы. Нокениндей керемет жерим аман жатабы. Кызматы менен куп жаккан келиндер аман жатабы. Тепкедей кезде бир көскөн теңим аман жатабы. Базар кылып ойногон балдар аман жатабы. Чуудадай аппак сакалы чалдар аман жатабы. Келиңиздер. Assalamu alaikum, кутман кушубак күнүңүздөр менен. Toylar bolsun, toylar marek bolsun. Kutlu bolsun aknikeli toyuңар. Орундалсын көптөн күткөн оюңар. Келечекке карай кадам таштаган шыдыр болсун, ачык болсун жолуңар. Жолуңарга эч ким тоскоол болбосун. Жашооңордо ынтыңактар орносун. Кош теректей бирге өсүп өкүңөр, короңордо наристелер ойносун. Элжирешкен жүрөктөр, эзилишкен мүнөттөр эч качан эскирбесин, сүйүңөргө кеч кирбесин. Таанышып деле WhatsApp'tan, сүйлөшүп тез бат-баттан. Gelin paşanı taapsın, Noken aylынан, ayrılmaysın o kattan. Жалындаган жүрөктүн жаныңда турат сүйгөнүң, доорун сүргүн деп ойлойн, алда турган дүйнөнүн бактылуу болула. Омадыңар колдо болсун, дөөлатыңар жолдо болсун, ыйманыңар бекем болсун, ырыскыңар кенен болсун.
пайгамбар назарын берсин, кызырым баарын берсин. Жакшылыктын базарында болла, жараткандын назарында болла. Бир колуңар майга жетсин, бир колуңар айга жетсин. Кыздарыңар ханышадай жашасын, балдарыңар падышадай жашасын. Кубанычыңар булак болсун, кудуретиңер кубат болсун, өмүрүңөр узак болсун, бактыңар кучак болсун. Жүзгө чыгып жегениңер жүзүм болсун, өмүрүңөр узун болсун. Ушу бала чакаңар, туган урууңар, эл журтуңар менен ойноп күлүп, тилеген максаттарыңарга жеткиле. Омин. Эмдиги жылы Кудай кааласа, бешик тойлору 5 ирет болсун, жентек тойлору 7 ирет болсун. Үчтөбөнүн родомдору 3 ирет болсун, калганы бизге 8 ирет болсун. Жакшы балдар мына тойлор болсун, жакшы молодец. Рахмат. Тойлоруңар келиндин эми кичине немесин берип коем, көрмөнөсүн. Дагы көптөр менен тенсиятыйса. Жакшы күндөр болсун. Омин бактылуу болду, бала чакар болду. Силер ham жакшы тойлорду кылгыла. Болду. Buşkanan delik, özüngдөй mağa jar gerek. Kıyalığım bateng, sonuna kanday can sizge par gelet. Ey kanday can sizge par gelet. Sen biri duşkan almasın, kol jetkizbik jaydasın. Başına çıkıp barganca başkalar üzüp almasın. Öldürürler üzüp almasın. Tonun uları men bolsa akkan bulagım. Bulaktan ular su içse de tarkaylı canın bumarı. Ey tarkaylı canın bumarı. Men bolsa süzgün balığım. Kayıkka balık canar sana bol bastıranın ayığı. Ey bol bastıranın ayığı. Kayıkka balık canar sana bol bastıranın ayığı. Ey koycu bol bastıranın ayığı. Bактылуу болгула. Taptaza көркөм ачылып, жыпар жыта яңгып чачылып.
O sözü oturursun. Madem olsun, gelimiz Akçalıtay olup nevrenizin vakti olsun. Kaynatam oluşum menen sarpaylar kulluk. Diyorlar. Şuraya yana yine olsa da olsa. Allah size. Ege küçülü var. Onlar ben böyle. Çek canım çek. Kamera açıyor adamın. Жақшы кайнене болушуң менен карындашым. Ушундай күндөргө жеткизсин эми. Kaynata kaynene деген статусқа ие болуп Эми баштагыдай жаш болбой токтолуп. Kaynata kaynene деген статусқа татып болуп. Болду. Рачана. Тартаттым. Karamkan koy karışkan bu. Karamkan koy koyuştu. Toylor kut bolsun эми. Жана жүп болсун, жакшы күндөр болсун, ушундай Кудайым колдосун эми. Жакшы келиниңиз насип кылсын мына бүгүн ак жоолук күнүңүз менен небереңиздин алып мына келин алып жакшы күндөр. Эже. Ушундай жакшы күндөргө жүрүңүз эми. Şunday birliksingер, bir жерликсиңер, bir классташ болуп, bir туугандай болуп калдыңар. Ушул ынтымаңарды эч Аллам айырбасын. Бактыруу болуңар, бардыгың балалык чакалы болгула. Кудай өмүрүңөрдү берсин. Ынтымак болуңар. Талпаңар башыңардан болбасын. Ак жолуңар başыңардан эч качан түшпөсүн балдарым, кыздарым. Бактылуу жашагыла. Şu силер дагы уулдарды үйлөгүлө, кыздарды турмушка чыгарып, ошондо баардыгын тең жүргүлө, кир жүргүлө. Силерге чексиз бакыт каалайм. Омьен. Кайната кайнене болушуңар менен куттуктайм. Toylarda jolуп жүрө берели. Кеч келдиңиздер. Азыр сиздер угуп жүргөн ырларга билдирде берейин. Ошолда толук кыргызбы деген. Hoppa. Hoppa. Kaybolup pozitif verse, canı rakımız hiç verse, o şolda
halkalarım.
yaşlardan olsun. 100 yıllık kudalardan olsun. Kuş gelipsizler. Şu kızılgın şultosu şu alaydan tuz tatып dastorkonda oturabız bardığımız. Alısı жақын kılgan kız dep kızımız var eken mында келip oturabız. Ne deyeli şu 2 yaş baktulu olsun. Şu karmaşkan kolдар tübөлүктүү olsun. Şu ата-энесине мээримдүү olsun. Şu bizden kızıl şu seri kız bolup эле şu түшкөн жеринде таштай катып мөмөдөй көбөйүп şu 2 жакты тең караган күйүмдүү кыздар балдардан болсун. Бизге бала болсун. Şu дайыма ушинтип жакшылыктардан отура берели. Şu кудагыйларга рахмат. Ушунчалык көрсөтүп, ушинтип кыз бар экен мынтип бири-бириз менен таанышып отурабыз. Ушу ата-энеси, ушуну тапкан ата-энеси дагы ден соолукта болсун, өмүрлөрүн берсин. Ушу тапкан кыз менен баланын ушу жакшылыктарын гана көрсүн. Көп небере, чебере, эбиренин жытын жыттап, ушу балпайган байбиче чал болуп жүрсүн. Дайыма ушундай жакшылыктарда гана сизиңиз менен жүрө берели. Рахмат. Şirin kudalardan bolуңуздар. Şu 2 yaşta baktı olsun, şu dedemden önü ösüp, özlerinin özleri koyuşup, alnıkta yaşlardan olsun, geleceğin ömürleri uzun olsun, şu ata-eneni sıylagan, jakşı kızlardan olsun, kayerде olsun, şu alkış algan jakşı alnıkta yaşlardan olsun, koşkon menen koşup baktı olsun. Rahmat, жақсы. Kudalar kuş gelipsizler. Деле ошо жогоруда айткан аксакалдардын сөзүнө кошулуп, ушу 2 жашка негизи бакыт каалайбыз. Түбөлүк түз болсун, алдын бала бассын, аркасын мал бассын, өз менен өзү көбөйсүн, ушул жерде көп тапчыкалар көбөй берсин. Рахмат, рахмат. Жақсы. Kuda bir süylep koyunuz hem siz dağı bir kudalarga, kudagılarga karata bir hem. Koşun neme kudalardan bolaylı olsun. Eliniz bize kız bol kalsın, balasızlarga uğul bol kalsın. Jakşı üstüne jakşı üstüne oynap bitirir ele. Rahmat. 2 yaş baktılı olsa da biz baktılıyız da. Rahmat. Kanca jakşı olsa biz uşunçalık ынтымак болобуз да. Көркөм жетекчи siz dağı bir süylep koybaşpı hem. Kudagılarga mına tala tüzde köp жүрөсүz. Bu yağı talas. Malum ne demeksiniz? Kız kırpıtkan taşken mantip alay jergesine gelip oturasızlar. Bardığınızlarga çoğ rahmat. Vaktınızlarda bölüp, altında vaktınızlarda bölüp gelgeningizde üçün çoğ rahmat. Nanımızda fikir bolsun, altın başımızda aman bolsun, altın baş aman bolsun, altın ayaktan su çetip, alay jergesine gelip çay içip oturasızlar. Biz buna töylüktü koda olup kaldık. Uşul boydan baldardın baktısın bilet, baldardın baktısın olsun. Şu jakşılıklarda katlaşıp жүрөлүк, ар бир үйдө сүйүнчүлөр болсун. Кечеги күнү нал кайынсиңдим сүйүнсө адам жанына тура албайт жөн элечи. Эми ар бир үйдө ошондой сүйүнчтөр пайда боло берсин. Келин алган деген өзүнчө бир башка. Себеби биз булардан башка биз 3 келин алып биздин башыбыздан өткөн да. Ошон үчүн мага окшоп сүйүнүп атат деп мен ойлоп калдым. Просто бул менен да башкача сүйүндү. Рахмат. Кайнелери болушуң менен, келин болушуң менен, кайната болушуң менен ушундай ошолордон жакшы сыйын көрүп, ошолордон жакшы күндү көрүп, ошолордон жакшы деген сөздөрүн угуп жүргүлө. Бардыгыбыз биргеликте ушундай чай ичкенге кудалардан болуп жүрөлүк, Мурунда булар менен биз кудагы элек да. Мен сиңдим булар келин болгон. Эми мына кайрадан сээр менен монтип кудагы болуп кызыбыз бар экен дагы келип мынакей көрүшүп отурабыз. Кыргыз ошондой да сурашсаң эле бир жерден биз экинчи арабызды базар болгондон үйрөнгөнбүз да. Биз базар болгонго барганбыз. Менин кудагыйым менен ана эче бир тууган да. Кайреле ошону айтып атпаймынбы? Кайреле насип Рахмат, кудалар куш келипсиздер. Айтылуу шуңкар көздүү болуңуздар, адам таппас сөздүү болуңуздар.
Balaga batır beşik bolunuzlar, bakıtka açık eşik bolunuzlar. Uğuldun görüңüzдөр, urmatın, kızdındır görüңüzдөр kızmatın. Ayıldağı el süygön, görgön janдар süyüngön, ıntımaқты Rısto kudalardan bolugula deytilen. Hoş gelipler kudalar. Hayli kuş gelipler. O densolukta olur, zamanınız tinç olsun, 2 yaş baktılı olsun. Şuların жақсы toylarında, жақсы günlerde gezişip жүрöreyli. Yaxşı. Rahmat, kol çalılar olsun. Yaxşı. Hoş gelipler kudalar. Basmadı da var. Bundan gel otursaydı. Otur. Otur şöyle. Mına. Yaxşı. Ha, giyin beretkensiz o. Hazır dağı sar nemeler varken. Sar paylar varken. Hazır. Hem onu çoğunlara giyip parayla. Oo, mınavı. Oo, çoğungu. Odan öyle, geliyor. İyi versen. Zamirbek de o şehirden uyadan uçup çıkanda. Toydun aldık hep. Oo. Az geçti okumana. Emeğe düşü alsın. Gelin hem onu sığırak giyip alın. Gir. Ha, sarpaylar kulluk bolsun. Oo, kalpağımına. Ha, жақсы. Oo, sarpaylar kulluk bolsun, kaynata boluşuңar menen. Kaynene boluşuңar menen. Ha, жақсы. Toylar bolsun. Şu birinciden şu Kırgızistan'ın güldüğün Kırgızistan olsun. Kırgızistan'daki elleriniz tınçaman olsun. Boşanın içinde lokendik karındaşlık tuğgan ruhumuz. Alaylıklarımız. Bardığı aman olsun. Yaşlarımız imanlı olsun. Oğlum menen kızımdaki baktılı olsun. Arkaların albasın, aldın bala bassın, tasla kudarı tola aş bolsun, üyü tola baş bolsun. Kudayım Allah Teala'm den soğuklarını verip baktılı yaşlardan borusun. Ha, 2 yaş baktılı olsun. Amin Allah. Kar. Oo, cengellerge uçak bolsayım yaşlar. Ha, rahmat güyola. Ya, kaynata boluşuң menen. Karındaşım, rahmat kayne boluşuң menen. Güyola, birin kayın, birin tal, birin gempir, birin çal bolup, birin şeker, birin bal bolup, şu balaçakаңардын günün görüp, emdigi жылы Kuda kalasa, beşik toylar 5 ret bolsun, jentek toylar 7 ret bolsun. Üçtöөнүн радомдору 3 ret bolsun. Kalganı bizge 8 ret bolsun, 2 yaş baktılı olsun. Yaxşı günler bolsun. Toylarda joluk жүрөбүрелди. Кеч болуңуздар. Азыр сиздер угуп жүргөн ырларга билдирде биреyin. Ошолда тоолук кыргызбы деген. Hoppa. Hoppa.
Hani kot verir şunu. Sen öte. Hani ortadan koy. Git. Daya bayanday. Kırgızca ya narak. Bunlar ayaşlarına dostlar gelgen sevet soyuşurken. Bunlar da yeni gelişiyor. Sözünü söyle buna kudalarına tanışıp. Tanışıp dalayra hoş geldiniz dalayra degenler. Sizler. Sizlerge nasipta mümkün. Oturuyor, alt koyulmuş. Osman Jalal. Sizin bala bakın. Başkan oldu Rajralay. Kudaydan oturuyoruz. Bu Zahirбектин ayaş dostları oladi. O'sha bir sevet, bir soyuş menen gelip mınav kudagıylarga bereyin deşip gelipdir. Analar da hazır girip tanışışat eme. Bayağı. Tuşak bulun. Usul geçelim. Жақшы aşkolarim, kuş gelipsizler. Bugün mına toygulu atışlar. Gelin alıp. Söylesem dağı olat, söylever aşkam bana. Jo, tartıver, batıram. Tar. Söylesem dele olat, bugün gelin alıp atışsınlar. Жақшы мына кичине кыздар элеңер. Силер ам келин алып, мына кайната болуп калды, күйөө бала. Şu 2 yaş bakıtlı olsun. Şu 2 yaş önü ölsün. Gelirge uşmanlar şentip toygula. Ağırısta uşunda çoğu toylarda olaydı. Sizge dağı rahmat ayışıp şunda. Tartkanınız için. Ha, çoğun rahmat. Şunday toyları olsun. Gelin paşa sen de bir söylep koy çıkana. Dağale söylever. Yaş baklı olsun. Başkan oldu Rajralay. Atinesi silagan. Kızın aldığın yaşlarından olsun. Kırgızstanda olsa gelir. Çentik koydu. Ha, rahmat. O şunday toylarga güve olup жүрөрүлөр жақсы. Özlerinden ağarıp görürsünüz. Sizlerde yol, ilde yol oluşa. Yetişsin varlık mesele. Sizlerde osların günlük için görülüyor. Ne öyle yol olayım biz yolda kalırsak. Daha şunda yollardan çıkarılar. Ökönde vaktılı olacak. Şey karlıkta yaşarlar. 2 yaş vaktılı olsun. Amin Allah. Bazen bir şey bilmiyorum. Soluktan kopuyor ya. Amin. Kuş gelipsizler. Karmaşkan olmaz. Ömür boyu aldın bala bassın, arkan aldı mal bassın, tas tokonun ardı mangat olsun, üyümer başkat olsun, oroğor damgat olsun, koroğor malgat olsun, bolam imandı, en ıntımaktı bala, ıntımaktı gelin bolgula, ardayım uşunday. Toylarda yüzge düşüp yürüyereylik Kudagıylar. Amançılık bolsun, tınçılık bolsun. Uşulardan jakşı günlerindelik kuan uşintip yüzübüz jarıp birge olaylık. Tasırkon, jayılgan tasırkon üstünde şu. Aman bolgula, sizlerde tınç aman yolunlar şıdır bolup jet algıla. Şu amançılık. Amin. 2 yaş baktılı olsun. Bir oğlan bata veririz. 2 yaş baktılı olsun, karmaşkan köylükte olsun, ıntımak olsun, oğandı, imandı olsun, balal çakalı önüm ösüp, bizden köpürsün, sizlerge güyümlü olsun, yengilicilı beşikte o gelelik, nevire, çevire, evire kıvaraların ünleri жаңырып dursun. Siz dağı şu güydün görkü olup, gördün görkü olup yürüverin, bak o kampir olup. Amin. 2 yaş baktılı olsun.
Bardı geldi bu kattaşalı. Suyu hurmat bile yürüyoreylik. Şu 2 yaş baktığı olsun. Balalı çakalı olup, önü ölsüp. Kaymaşkan olup, ölüklü olsun. Yemgilciği beşiklerde gelelik. Nevrilerden, çevrelerden düğünleri oğulup. Arkadaşlar toylarga, yaxşılıklarga jayılsın. Omiye. Kuş gezler. Yaxşı. Men tatlı emasmin. Do'sumday qarang. Ortak bololsa do'sum menen. Benim kızımdan ösüp kesin özümen öz olup kesin. Şular baktılar, sizler bizlere baktılar. Vay ece. Rahmat. Hem bu yaşlı kişine tarbiyalaş sizin boynunuzda da garır. Öyle olup bulduğu yolda tarbiyalaş gerek. Vay özüm balam tüyle. Nevre çövre yetenekli. Allah'ım gelmeyen kaldı olsun, Anadolu'da olsun, imanlı olsun, Allah'a imanlı olsun, tölüler, buna ola, akamenen, cenevin yolda, uşulardın yaşına jetip, nevre çövre jetelegen bal paygan bay, baybiçe olgula, tanka sen de şular akalarыңдын yolda sen de gelin al kız ver balam şu. Vardı tınçılık, amançılık bolsun, tınçılık bolsun. Vardın şu jakşı, köngülde uşunday. Udaların tımaktı olgula balam. Aman boygula. Omiyen. Yaxşı. Kança kut girse oşonça kut baraka girsin uyumu. Uşuyların kutlu bayan düğlerden bolsun. Jakşı gelinler gelsin, jakşı yuvalar gelsin. Sen daha gelince daima baktılı olup bay biçe ol Tülbüla. Kuşlarca güneler olsa gençlikler var. Buradan da oturalım. Başlarına yoluklarım sağ ol. Başlarına yoluk sağ ol. Ne oşun payı. Sen payı. Ben öpmedim. Şaşmarım aslanım. Kamera gel kamera. Ben buna kişiler. Kuday den soğukluk versin, amançılık olsun. Aydan aman, yıldan esen bolgula. Askerde olsa tınç aman bolgula, şu amançılık olsun. Omiyen, kuş gezler kudalar. Zahir ver. Ova, ver batan, bata ver buna kudalarına. Resim. Omiyen kudalara kuş gezler. Bizden geçse keçip koymuşlar. Ardam şu jakşı kudulardan bolup Doğukkan yerde, sileskan yerde sıyı hürmat bence öğreyelim ha. Tınçaman jakşı, tınçaman jet olunuzlar ha. Oyun Allah kar. Ha hurmatlı kudalar kuş gezler. Ha sarpayınızlar kolluk. 2 yaş baktılı olsun. Peşenenizler açık bolsun, perişteler aşık bolsun. Telegeyinizler tegiz bolsun, rızkı mahavatınızlar deniz bolsun. Olmadığınızlar kolda olsun, devletinizler yolda olsun, imanınızlar bekem bolsun, rızkınızlar genem bolsun.
Пайгамбар назарын берсин, кызырым баарын берсин. Жакшылыктын базарында болула, жараткандын назарында болула. Бир колуңуздар майга жетсин, бир колуңуздар айга жетсин. Кыздарыңыздар ханшадай жашасын, балдарыңыздар падышадай жашасын. Кубанчыңыздар булак болсун, кудретиңиздер кубат болсун. Ömrüңүздөр узак болсун, бактыңыздар кучак болсун. Жүзгө чыгып жегениңиздер жүзүм болсун, ömrüңүздөр узун болсун. Жолуңуздар шыдыр болсун, жолдошуңуздар кызыр болсун. 2 жаш бактылуу болсун, балалы чакалы болсун, өнүп өссүн. Уулдун көргүлө урматын, кыздын бир көргүлө кызматын. Айылдагы ел сүйгөн, көргөн жандар сүйүнгөн ынтымакты ырыстуу кудалардан болгула дейт элем. Амин. 2 жаш бактылуу болсун. Амин. Аллах балалы чакалы болсун. Амин. Аллах кар куш келиптер кудалар. Эми Зинат куда үй жака барып чай ичип кетесем, калас. Мен алып калам бүгүн сизди. Ya batağardı ver bağla bro. Gelin nerede duruyor? Sakallardan. Aklıyorum baktılı olla. Silahın alcıtay. Başlardan bakçıları gide. Gelecek maksatlarınızga jetkide. Dilek maksatlarınızga. Baktılı olla. O miyen 2 yaş baktılı olsun o. Ya. Evet. Мактылды жемин айта койдуң, жакшы кылдыңар да. Тоюңар кут болсун, жаңга келин кут болсун, кайната болушуң менен. Ушу
Үйüңde дайым жакшылыктар болсун, казаның ашкат болсун, үйүң башкат болсун, дасторконуң нангат болсун, ороң даңгат болсун, ороңу малт болсун. Ушул балдар ынтымактуу болуп, ата менен эненин кадырын билген имандуу балдар болсун. Силер да экөөңөр ушулардын күнүгүчүн көрүп, бактылуу карылыкка жеткиле, небере чөбүрө жете элегиле. Танкабай ушу сага дагы узун өмүр берсин, чын ден соолук берсин. Сен да бала чакаң күнүгүчүн көрүп, сен да уул үйлөп, кыз чыгарып, ушул үйдө дайым тойлор болсун. Садага болоюңдар бардыгыңарга. Ушу аманчылык болсун. Омин. Toylar olsun, жақсы күндер olsun.